Primarily, I would like to thank Vladimir Đorđević, who is the president of the North Side chapter of the Serbian National Defense Council of America, with his vice president Dejan Vuksanović, who worked tirelessly this entire week, and he is going to speak to us now. Živeo Vladimir. Vaše preosveštenstvo, svetosavski oci, braćo i sestre, drago mi da vas vidim u ovom broju. Ovo što smo radili, uspeli smo za samo 5 dana. Šta možemo da uradimo od narednih meseci kad nas ovoliko ima? Kosovo je srce Srbije, bilo je, biće i ostaće. Nikakva politika američka, engleska, italijanska, nemačka ne može nama da nametne stav. Zaboravite 1389. i izvolite u Evropu. Trebaju nam robovi. Nema robstva, davno je to prošlo. Braćo i sestre, Kosovo je Srbija, za to smo se borili i ako treba, opet ćemo.